mu yesem ni adwembone ana o man yetim no mo ye de na mo hwehwe hwe okoye mo de akufo do nam so no me say dachi obeka ne nse gunubu ana obefre kunya so no ana ebo se papa no ye nya ne so bi mu da. And I repeat, na mamuo na enso wo baby meka ne enso ne, but ni side e good no e more than the negative side no. Ene nipa bia so ye makina percentage wise no ye hwe ne baby ani sinto no wo no dodo baby ani modern wo dodo ne modern bon wo edodo ne e dia judge no etimi am no kase die me opinion no percentage wise no as a development there me marking no be about 80%. Na baby a me ne nye ho no so aye 20%. Eh me opinion me kase 100%. No, because ono kwa kase o nipa obetimi afon obetimi mistake into here say mistake by in never threaten. But trust me say papa waiting big na simple so mahama yeo ka kire mo say madwen susua Ghana for or say ka kire asantefo bi o ka kire asantefo say asantefo see the gold ye na ni gold kura the good quota so mamwa abusuafo mo share wan ya de kwesi wan ya de oba ya me share we bre na de oba ntem ye the quota no na ye na ni gold nye di begu ye di set efom krama eye e friend say asantefo a enso mani ahana mbe fire na adu. How come say papa we ya man a chance say ya to ababie mra wo na muntumi mfa ne nkokot ahana hope say ne owusu bempa ne akufado mo problem no o man na mamre mu no o say thank you to no e wasa kodan krofo ase enye se we campaign say we campaign say lanche hu say wo ba 2024 unye me ye flag bella no o lanche hu for the first time and second no wo ye campaign say ndi tie aban na oteso na tam so ye say ye nto aban na moti ho as MPP for entimi nye sa entu sa de we wana mo of amachia o moti ho as MPP age mo ho na nsem hunu ana mudie obi bo mo ho mode a na mututu ne ntin Accra regional minister ana ise masore tia no se djuma pa wo didi bo o man no ono ani colleagues no efu aseso mbe come down ya mbe punish mu na instead of say mo betimi akambom na de papa ni na ma wo ya enfaso bi eni so a wo gu papa aban hu fi o to mfuturu gu nkrofo ani mo ni mi we o start no o we region na wasa ka say so we thank you obasa ka say wo sa ko another friend say region bia for cheche mu for bana eto ye no enye thank you obako say owako cheche nsem ni say ya na 3 years na so na condemn aban no eni djuma pa wo yina. Good evening mama afu mama bra me chia na me ba bia wo bia ho ye de mba no ma sha ma me ene de twa so short kra hwe papa we de a wo ye na manya bre atena si as MPP the whole MPP for na esisi wo bombom ti se odwen ho preko odwen ho preko a wo ben se okona chi a o hin si ya odwen ase de wo hu preko da otimi esen no hwe no sana MPP for aye esisi wo bombom ana ye hwe no na o display na baby a hu metika kra aye me ya ne se ohin bia ese o oti region esem me free na numa banam Sunday mebo video mebo audio so no esanse na ye short nti no eya na ahomete se ye mu bi no e fight for sa leaders na ahemfo ne president ne MPC se san kwasiafo egu Germany no mo so me bloggers no eni nkrofo bi o wafa so mo so be di mpanifo atem ye fight against them no mo sa ahemfo we no ne mahama no mama ye nsesi fom mo me kwan se nkwalare ni atem na ohim popro muai udi domonim minim se oti region hono no enye nkoa na efense kroni name to ba ma NDC
ye won krofo won to ma MPP but majority no NDC yeah me aware how come say ubetime bi wono akasa mumuyesem ne sebi ensim hunu atre oman no papa we say o me pa oman no chewa hwe sa wo hin we yon se wote kunya so a ka hu se de tie biara akon ade adwembone ni basabasa empa ne trim ntino se mahwa ready won so all the steam biara problem ho because ohin na wote kunya so no abro wo ne trim na awudie wo ne trim ntino obetime kunipa awobere onwene ho because esem afiri no ma ya wo say sa do and die na mahama kan no wo a obebi wa no kwa comment wo ho say minim se bia obebere ntie wo a obeka say un support na a house say mahama kan sa asem na se be say me wunum yansa ohin wo na wunum yansa. I refer that thing back to you because me dem nyeo na emum when no more asem a wo kan no na me transfer them back say nyansa no wo na bi ni utrim se nyansa wo utrim as a chief tansi a wo di domoni mu a sempo obi make comment bi na amanfo ne nya adwene a it doesn't mean say what say obi di yen the whole Ghana na tem say we wo a wo kasa ekfa won say the wo kai wan kan ye bia no wunim yansa how come as we hene sam bia wa no kan say do and die no de e be ye duma 2024 say the wo hen wo na wo si president yenim na wo tam beso o tam e beso esen jira wo fie wo say kan say God of Israel ye to aba ye nto aba me nipa muye akufo do bre kwa ye to aba nipa wo he how say we tumi bo tirim na okasa muye sem because ya wo atropanye ni bi ya wo atropanye 2000 nipa se ne wu abato 2004 nipa wu abato 2008 nipa wu abato 2012 nipa wu 2016 nipa wu se wuni mu a ahi 2020 nipa wu na me pese mbusa wo se sa nipa ne wu no en na mahemfo party munti na ma sa nipa ne wu wo ye wonbofo wo sa wo hiwi na se nyankopon punish nipa wo dia wo ye political party member I don't care you can join any party ye nim se chief stance no come on support sa no man 90s coming no 80s 90s coming no na se wonam na ye ka se wo hen kure ba na wo hia wo hen see how o feel as a oye army commander bia oba oso a okura gon o ye mo hyew na o hu se sunsun bi ye den e bem enkane no